Medyos, ing malalarawan ning induning kapaldanan, ilaning kayang anak kaginuta mo, ing Santisimo Cristo del Perdon, at asawa ing maligayang Patriarkang San Jose, dalawan doring niyaya liwang indung pisamban, ketiking balen kapampangan, ababansagan tamong dalaw balen. King dalaw balen, manatili laking tilubning pitungaldo ring malalarawan, ing banala pamilya, ketiking parokya de San Agustin. Oray ni ring guidelines sa dapat tamong takakyan, ban maging ligtas at masalesa ing pamandalo daring malalarawan, king kakatamong balen. Ating nga duwang misa king balang aldo, ingabak kaya pining community mass ning parokya de San Agustin, at inggat panapon naman, ya pining midanan lang tutok ding balang parokya ning balen. Malyari tala pong akit ding schedule king official Facebook page ning parokya, king St. Augustine Parish Labao Media Group. Pagana kami na alila malyaring simbaring taong alime ni Batan king parokyang makatutok. Nakikyan tamo ing schedule lamibya kaya katamo, at malyari tamong mangutang karing mani muna king kaya katamong parokya tungkol king schedule at karing stop ang mapamye. At yung tamo pong 200 seats kening pisamban na pre-listed or pre-registered na. Kasabera nito, merenan kayong stop nung luka rin yung mga kabit ing seat number na takikyan nyo potang simba king St. Augustine Parish. Metong yamo yung entrance sa may buklat king pisamban, iyapin ning pasbul mayor o main door king harap ning pisamban. Kareng hanggang munta king pisamban, etala po kakalingwan susulod rin kakatamong face mask at face shield. Etala rin po lalako din iyagyang magmisa. Deng simbang maka-prelisted na at magdala ng stop, pumila lang masalese king harap pisamban na makatakiki pa rin ing social distancing. Ibapakit king usher king harap itang stop, baka sigurado na makalista kayo para simba king aldo ay ta. Kaya rin nanita, malyari na kayong diretso king temperature check at alcohol dispenser. Talub pisamban at tintamong left and right pews. Makalagyan na king seat stub, nung nuka rin tamo dapat lukluk kilub pisamban, ibapakit la rin ni karing usherettes ang mag-assist kaya kayo. Pakisabi mi po na ala pong dadalan king libutan pisamban, potang papunta kayo karing designated seats, dunay king gilid tamo po dumalan. King balang pews at long tao lamo rin pwedeng lukluk, para panatilian tamo ing social distancing. Takikyan tala ring numbering ning balang luklukan. King pamananggap komunyon per pews mo ing magpila karing designated markers tamo. Apat la ring EMDC ang mamiyang komunyon, adwa king harap at adwa king bandagulot. Panayan nyo ang senyas ting asheret na malyari na kayong magpila. Kay ba't tinanggap komunyon, takikyan la ring araw, king pisamban at king libutan dumalan, pabalik king kaya kayong luklukan para iwasan ng misa sa lubong karing aliwang sisimba. Kaya rin ng misa, ali kayo agad mamako karing kaya kayong luklukan. Manatili kayong makatalakad kabang kakantaya ing recessional song. Panayan niya yung abiso ng asheret na malyari na kayong lumwal karing adwang designated exits ng pisamban. Karetang bisa namang mag-venerate o kumang litrato karing malalarawan, manatili kayong makalukulok at panayan ng abiso ng asheret king pa magpila papunta king altar. Ali kayo pwedeng magkaluwat king harap ng imahen. Malyari kayong magsadyang makuyad a pangadi para mirenan la namang oras ring ariwapang bisang mag-venerate. Kaya diretso na kayo karing designated exits. Kalupa na po ning gagawan tamo potang magmisa, ngening new normal, alita pa mo pwedeng mitatalnanan gamat potang impami. At pota namang ipapalitan tamong kapayapan, iwasan tapa mo po ing makipagbeso-beso, kare nga betam. Kareta po sisimbang mikisaken, malyari tamong pong magparking harap pisamban. Alita mo malyaring dumalan king back gate at magparking gulot, uling designated lareta karing parish priest ning balen. Makabuklat yaing pisamban, simula alas 6 ng abak hanggang alas 6 ng bengi. Malyari yun pong tagunan ding hanggang aktibidades at misa king kakatamong St. Augustine Parish Labao Media Group official Facebook page. At king karagdagang guidelines, malyari ya pong puntalan ing Facebook page ng Roman Catholic Archdiocese of San Fernando.
Manano na sana ang impamandalo daring malalarawan ng banala pamilya, maglakwan kapaldanan kaya katamungan. Malawas kayo po king indong pisamban ning Balendo Bao.